Puso ya porofense ya re batla go boloka ditiro tse di ka felang ha Clover e ka hudugela kwa eThekwini. Fela Tonakgolo Job Mokgoro a re ba dumela gore masepala wa Ditsobotla o ka tswa o sa tlamela ditirelo dingwe sentle. I must say, in this instance, we may have neglected this key responsibility, and hence Clover intends to close shop in the municipality. Fela puso ya re ditirelo e ka tswa e se tsona fela lebaka legolo. We have reached the leadership of Clover in the form of the CEO and the legal secretariat requesting engagement. We are continuing to seek to have audience and engagement with Clover for many reasons. Mme puso e ka nna ya tsa taulo ya plante e. We must have plan B. In case they have made their mind, they are not changing, they are closing down, what is it that we will do as government? Ga jaana Clover e thapile batho ba feta 300 kwa planteng ya Lichtenburg. Itumeleng Khajane, SABC News, Mahikeng.